igrači moraju da prihvate kriterijum Stojkovića Nikolića, pogotovo što je utakmica u podmakloj fazi. U prethodnom napadu videli smo flaster prema Elezoviću od strane Maksića, međutim, dosta su plitko stajali igrači Partizana, nema dubinske pokretljivosti prema šuterima Vojvodine i u prethodna dva napada Jošić je to kaznio pogodcima sa 9 metara. Šta biste sada savjetovali igračima da ste na mestu Rnića? Vojvodina ima željenih 2 gola prednosti, ali to je prednost koju mora da zadrži ukoliko želi u nekom budućem međusobnom skoru da bude bolje od Partizana. Ono što njima nikako ne odgovara je da imaju 2 igrača manje. Kako sada postaviti odbranu? Samo je 17 sekundi do kraja. Videli smo da u prethodnom napadu s igračem više Partizan je napravio višak na Radivojevića i to je bio veliki ugao, međutim Abadžić je taj šut koji je išao u bliži ugao Radivojeviću odbranio. A s druge strane, Vasić je sjajno Ćurković. Da, tako je. Ćurković stalno izlazi kao bočni bek u kontranapad i odatle nastavlja kretanje na liniju. Sada je ušao iza odbrane Partizana i primio loptu u mestu. Vasić se sjajno postavio i kao jedan iskusan i kvalitetan čuvar mreže odlično reagovao. A šta sada, gospodin Jordović, ako Uroš Mitrović ne bude mogao zbog povrede da nastavi utakmicu, kakav će Partizan imati opcije? Vidimo sada da je Mihajlović ušao u fazu napada, tu je i Vošević. Uroš povrijeđen. Vidim da se pridržava za ruče desne šake. To može biti ozbiljan hendikep. Vrlo je važno sada ovih 17 sekundi sa 2 igrača više. Verovatno će Rnić žrtvovati, da tako kažem, uslovno pusti jedno krilo. Svira se prekršaj na Maksiću. U ovoj situaciji Maksić nije odlučio da proigra Radivojevića. Da, igrači Vojvodine su pokušali da iznude. Sada ide do Radivojevića lopta i ponovo Abadžić sjajan. Ovo je neverovatno kako Abadžić brani ovim trenucima. To je Maksić je odigrao odigrao višak za Radivojevića. Radivojević čini se nije u pravoj formi, nije dobio toliko lopti u ovoj utakmici. Abadžić je sada sjajno intervenisao. Neću da kažem da se Abadžić sada pokazuje i selektoru da je mogao da ga uvrsti na spisak reprezentacije, ali zaista pokazuje da s punim pravom je i na tom širem spisku i da u budućnosti od njega možemo da očekujemo zaista dobre partije, ako ne i za reprezentativni des. Abadžić je u najžem krugu za seniorsku reprezentaciju na poziciji golmana, a što se tiče ovog šuta, prethodni šut me odbranio u bliži ugao, sada i još jednom Abadžić. Sada udalje i evo, ako neko... Postavit će se da sam bio dobar prognozer kad sam to pomenuo. Potpuno sjajan Abadžić. Nisam davno video da jedan golman može da odbrani 5 uzastopnih zicera protiv šampionske ekipe Partizana i ako nekome treba da zahvali igrači Vojvodine, to je svakako svom golmanu. Vojvodina sa 2 igrača manje je uspela da se odbrani, da ne primi ni jedan pogodak. Sada ima priliku još 30 sekundi, istina ima igrača manje, ali ima priliku da dođe do željenih 3 pogotka prednosti. Ovo su možda i ključni momenti utakmice. Marijancu je malo presvirano probijanje, on sada ponovo pokušava solo akcijom. Čini mi se da pokušava da potroši što više vremena. Evo sada se Elezović vratio, Jošić pokuša i sjajan pogodak Jošića. Vasić je bio neoprezan na golu, ovo je njegov kiks. Vojvodina 5 minuta do kraja utakmice ima 3 gola prednosti. Maksi s druge strane u napadu svira se 7 metara. Jošić je majstor za šuteve iz maske, fantastičan strelac, pogotovo šutevi sa zemlje su mu jača strana. Iskoristio je nedovoljnu agresivnost igrača Partizana i postigao pogodak u pravom trenutku za svoju ekipu. Partizan je pokušao da brzim kontranapadom, odnosno napadom iz brzog centra iskoristi igrača manje kod Vojvodine i Maksić je uspeo da nađe pukotinu i iznudi sedmerac. Sad ćemo vidjeti, Radivojević je promašio 2 zicera, prethodni sedmerac je iskoristio, ali s druge strane ima čoveka koji brani sve u ovim trenucima. Abadžić je sjajan, vidjet ćemo da li može i 7 metara da odbrani. Ne ovoga puta, siguran Bogdan Radivojević. Sada su tu neke prepirke interne između igrača oba tima. 28-26 do kraja utakmice, 4,5 minuta. Vojvodina kompletna, Vojvodina koja je uspela da primi samo jedan pogodak sa, ajde kažemo, uslovno 2 igrača manje. U ovoj situaciji je sada Radivojević postigao pogodak, ide novi napad na Osiđan. Jošić koji se razigrao, odigrao do Stanković, Elezović, Stojanović, Marijanac, Jošić, Elezović iz trka, ne pogađa. Brković je promenio Vasića. Vratio je Radovanovića. Radovanović nije imao priliku da interveniše, ali nije imao ni potrebu, pošto je ovaj šut završio pored gola. Sada ponovo Partizan u situaciji da dođe
do podnošljivog poraza. Elezović je šutirao, ali pored pogodka. Da je Elezović šutirao iz koraka kroz glavu Veljko Miloševiću, pogodio je spoljni okvir meša. Kao što smo pričali u dosadašnjem toku utakmice, vrlo je lako moguće da će ovo biti utakmica na jednu loptu kao i prvi susret, a u takvoj situaciji je sve moguće. Radovanović se vratio, mladi Mihajlo Radovanović, reprezentativni čuvar, se vratio na gol Partizana. Maksić ostaje u napadu. Hendikep za Partizan što se povredio Mitrović, koji je bio najbolji igrač. Mihajlović je na poziciji srednjeg beka. Maksić sada svojim iskustvom pokušava da stvori poziciju, da ugrozi Abadžića. Mihajlović prolazi, ne uspeva, svira se probijen. Mihajlović je sada pokušao solo akcijom, nije uspeo, sviran je faul u napadu, sjajna odbrana. Vidjet ćemo sada Pušice pre svega, tu je bio i Veselinov. Abadžić nije imao priliku da interveniše. Novi napad za Vojvodinu. Igrači Vojvodine igraju plitko na sredini, svešno popuštaju šut s polja, uzdajući se da Maksić nije u šuterskoj formi, da je Mihajlović ušao sa klupe i nije puno igrao u napadu. Zaustavljaju pre svega Veljka Miloševića na crti i evo isplatio im se to jer su tu dobru gustinu pretvorili u faul u napadu. S druge strane, svira se 7 metara, Stevan Popov je bio u situaciji zatreso mrežu, ipak svira se odbrana iz prostora i sada sudija Stojković upozorava Popova. Ovo je bio klasičan 7 metara, sad da li je trebao sudija da pusti ili ne, to je na njemu. Sviranje sedmerac. Vojvodina će ponovo imati priliku, tačnije Uroš Elezović, da dođe do 3 gola prednosti. Elezović protiv Radovanovića. I sjajan Uroš Elezović još jednom. Velika zadovoljstvo navijača Vojvodina u ovim trenucima, ponovo želje na 3 gola prednosti, 3 minuta pre kraja. Brković se sada ne odlučuje za time-out. Vidimo i zanimljivu publiku. Siguran sam da ovi ljudi možda i po prvi put u životu gledaju ovakvu rukometnu predstavu. Partizan u napadu, Partizanu potreban pogodak, preko potreban pogodak kako bi ostali u situaciji da ili izgube jedan razlik ili možda dođe do boda koji bi im mnogo značio. Lopta do Veljka Miloševića. Veljko Milošević ne uspeva da postigne pogodak, 7 metara. 7 metara se svira i Partizan ponovo u situaciji. Nadamo se da se Milošević sada nije povredio. Vidimo sada kontakt Ćurkovića, njega Milošević se oslobodio. Nadamo se da se nije povredio. Mitrović je napustio igru zbog povrede. Vidjet ćemo o čemu se sada radi i o kakvoj povredi. Povreda vrata, čini mi se, u ovoj situaciji. Biće interesantno vidjeti ko će od igrača Partizana preuzeti odgovornost i ulogu lidera, vođe u napadu posle izlaska Uroša Mitrovića. Ovog puta je to bio Maksić koji je sjajno asistirao Miloševiću. Igrači Vojvodine su bespotrebno produbili prema Maksiću, otvorili prostor iza leđa. Milošević je ušao u taj prazan prostor i lako rešio ovu situaciju 1 na 1 sa odbrambenim igračem kojim ostaje za leđa. Upravo vidimo tu situaciju. Ćurković nije uspeo da sačuva Miloševića, on nije bio precizan, ali se svira sedmerac. Stojković Nikolić sada u razgovoru sa lekarkom ove utakmice. Mnogo tenzija, ali onako sportskih tenzija. Ovo je bilo i očekivano da će igrači igrati do krajnjih granica što se tiče i faulova i oštre igre, ali zaista korektno jedni i drugi. Na kraju siguran sam da neće imati razloga da prigovore. Imam samo reči hvale igračima za ponašanje do sada, svim akterima na terenu. Radivojević protiv Abadžića. Možda i ključni moment, 2,5 minuta pre kraja. Abadžić još jednom brani, ponovo Radivojević. I vidimo sada običan prekršaj, ukoliko se ne varam u ovoj situaciji. Abadžić i junak utakmicu, ukoliko Vojvodina pobedi i još sa željenom razlikom, ovo je bilo sjajno. Ovo je bilo sjajno, pročito je Radivojevića koji je postigao prethodna 2 pogotka. Partizan ima loptu do duše, ali i velikih 3 gola za ostatka na 2 minuta i 5 sekundi do kraja meča. Maksić sada pokušava, svira se prekršaj Stojanovića, lopta ponovo za Partizan, ali vreme ističe za crno-bele. Vojvodina igra odličnu odbranu, Maksić u napadu, Maksić pokušava solo prodorom, ne uspeva i čini se da sada Stojanoviću nemaju rešenje igrači Partizana u napadu. Vidi to i Brković, vidite sami da sada traži time-out. Bekovi pokušavaju individualnim kretnjama, nema promjene mesta, nema ukrštanja, vlačenja, da bi uspeli da tu homogenu odbranu Vojvodine poremete.
Novi napad Partizana, minut i 50 do kraja susreta. Sada je Marsenić otišao na poziciju pivotmena. Crno-beli moraju da postignu pogodak ukoliko žele da ostanu u igri u ovoj utakmici. Maksić i Ivošević ne uspevaju da stvore višak. Ivošević sada prolazi, ponovo brani Abadžić, svira se 7 metara. Svira se 7 metara, Veselinov je sada faulirao. Vidjet ćemo da li je to bio prekršaj ili odbrana iz prostora, čini se ovo drugo. Abadžić je još jednom odbranio, ali sudije Stojković i Nikolić pokazali na 7 metara. I ako Partizan sada postigne, ovo je zanimljiva odluka. Radivojević kao i Vanja Ilić, mlada krila Partizana, preuzima odgovornost. Vidjet ćemo sada ponovo Radivojević, ovoga puta sigurno. Ovo je njegov, tako da kažem, i osnovni, možda i najbolji šut sa 7 metara koji često koristi. To je bilo i nadigravanje, znaju se on i Abadžić dobro iz reprezentacije, njihova individualna taktika. A moram da kažem da je Brković na time-outu tražio svoje ekipe da naprave napad sa 2 pivotmena. Mihajlović je ušao na crtu. Napad Maksića, bekovska klackalica, i Ivošević je iskoristio taj prostor i došao do sedmerca koji je Radivojević realizovao. Ovo je bitna situacija, Stojanović u napadu, Stojanović postiže pogodak. Stojanović postiže pogodak ponovo iz teške situacije, 3 gola prednosti Vojvodina pred velikom pobedom. Sada Vanja Ilić, odnosno Nemanja Ilić, njegov brat, pokušava da izbori prekršaj, ne uspeva. Sudije sada prekidaju igru, prekidaju bilo kakvu raspravu, obostrano isključenje, sada nervoza i s jedne i s druge strane. Stojanović i Radivojević bez potrebe, jedan u duelu s drugim, onako kako ne treba da budu, verbalan duel. Evo sada i Mihajlović se tu uključuje. Epilog, jedan i drugi, 2 minuta na klupu. 45 sekundi do kraja, gospodin Jordiću, čini se da Vojvodina ne može ispustiti ova 3 gola prednosti. Ono što je bilo karakteristično za prvo polovreme, kad su golmani Vojvodine imali samo jednu odbranu za 30 minuta, a u drugom polovremenu se situacija drastično okrenula, tako i rezultat. Ovo je treći pogodak Stojanovića u bliži ugao, ponovo jedna teška pozicija pod kontaktom, bez adekvatnog zaleta, ali iskusan i kvalitetan igrač kakav je Stojanović je to realizovao i mislim da je ovo izuzetno važan gol, ako ne i odlučujući za ovu utakmicu. Sada mora da usledi brz šut, Mihajlović ima loptu, on pokušava, brani, Abadžić ipak nije dotakao loptu. Partizan ima novi napad, ali ističe vreme, još samo 30 sekundi, ponovo i lopta završava u mreži. Tračak nade za Partizan, ukoliko ne bude nešto dramatično se desilo u ovim situacijama, Partizan mora ići na presing, upravo tako crno-beli igraju. Marijanac ima loptu do kraja 20 sekundi i sada traži time-out Momiranić. Da, koliko je rukomet lep i zanimljiv, interesantan sport. Videli ste i u ovom trenutku, Mihajlović šut sa tla, lopta se izmigoljila ispod Abadžića, završila u mreži i Partizan ostaje u igri. Partizan je ekipa koja se ne predaje do kraja, to su momci koji su veliki takmičari. Ali sada je sve, gospodin Jordić, u rukama igrača Vojvodine. Još 17 sekundi, ukoliko ne izgube loptu, oni su dobili željenom razlikom utakmicu i bolji međusobni skor imaju s Partizanom. Potpuno ste u pravu, vidjet ćemo sigurno pressing, jer Partizan nema šta da izgubi, ima nekoliko agresivnih igrača koji će pokušati da ukradu loptu, preseku i osvoje i tako imaju posljednju šansu praktično da postignu pogodak. S druge strane, u ekipi Vojvodine iskusni igrači koji su dobri tehničari poput Elezovića, Marijanca, pokušat će sigurno da osvoje loptu. Sudija sigurno neće podizati ruku za pasivan napad do kraja još. Evo sad ispravka, vratili su sa zapisničkog stola još 2 sekunde, 19 sekundi. Ako bude presinga, neće biti pasivne igre. Vreme je još, tek sada vidimo, 19 sekundi do kraja napada. Kažem, sve je u rukama igrača Vojvodine. Marijanac ima loptu, Vanja Ilić ne igra dovoljno agresivno. Ne igraju agresivno, ostali su 5+1 prema Marijancu. Tek sada Ilić izlazi agresivno napred. Ovo je zaista neverovatna odluka Brkovića. Njegovi igrači ne napadaju. Sada Stanković, faul i ovo će biti posljednje što ćemo vidjeti na ovoj utakmici. Deveterac, slavlje u sportskom centru Slana Bara. Vojvodina je pobedila Partizan 30-28. Slave Novosađani, ovo su želeli pobedu sa 2 i više golova razlike. To su i ostvarili. Sudije šalju igrače u slačionicu. Vidimo sada da slave igrači na parketu. Možemo posle svega reći, gospodin Jordoviću, zaslužena pobeda. Evo sada slavlje sa junakom ovog susreta. Stanko Abadžić je bio sjajan.
na golu Vojvodine. Vojvodina je došla do 2 boda, izjednačila se sa Partizanom, ali u slučaju da se ovako završi prvenstvo, Vojvodina će imati prednost zbog veće pobjede u međusobnim duelima. Nastavlja se velika neizvesnost, još 5 kola. Kao što smo i govorili u najavi utakmice, 5 kola još do kraja, 3 teška gostovanja gde Vojvodina treba da zadrži ovaj veliki uspeh i ovu prednost koju je ostvarila danas. Čestitam akterima i jedne i druge ekipe na fer i korektnoj borbi. Videli smo puno lepih individualnih poteza, videli smo i taktičkog nadmudrivanja, u najvećem delu utakmice jednu fer i sportsku atmosferu u slavu rukometa, a ja moram da kažem da je golman ovu utakmicu. Kako to praksa obično govori, derbi je obično odluče golmani. Danas je bio to Stanko Abadžić, koga gledamo. Radovanović, pored njega reprezentativni drugovi, zaista sjajan pozdrav i gest na kraju utakmice. Ono što vidimo sada to je da igrači jednog drugog kluba slave, navijači Partizana će sada pozdraviti svoje ljubimce s druge strane. Igrači Vojvodine imaju razloga za slavlje u ovim trenucima. Pobedili su, čini se da Momira Rnića, davno nisam video raspoloženijeg, sada i odahnuo posle ove utakmice. Možda i detalj koji je presudio. Radivojević je šutirao, sedmerac nije uspeo da savlade Abadžića. Na kraju Vojvodina Partizan 30-28, zaslužena pobjeda Novosađana.